htjela ti pesok? Šta ima? Milice, šta mi donela to? Laptop za mamu. Za Saru. Laptop? Ajde Saru. Šta je Aj, dobro? ništa ima, Saro. Ne vidi. Ajde, Šta je lepo? Kamo vidim ja? Da vidim. Gde se to pritiska? Tu. Ovdje. A sad ovdje. Pritisni bubamaru. Pritisni bubamaru. Bubamara. Pritisni je da stane. Bravo. A bubamaru? Šta je to? Laptop? Lele, vidi srce mi pije. jao. Daj meni to da nosim Bobi. Laptop. Pipi bubamaru, pritisni bubamaru. E, pa tu ima, Saro, tvoj ili tvoj kažeš moj. A ti što ne, bilo milice nama, Saru ne na tebe. Lele, pritisni bubamaru. Pritisni. Ovako. Peto. Kukurigu. Justi. Šta je to? Šta je bilo? Da ga pustim. Знаеш ми да го напусти. Pa ti, reki da ovo je prozor. Za nas mene treba da pustim kompjuter, ovaj ja, laptop, ja ne znam. Treba pritisni, ovdje. A tu, a? Ajde, pritisni opet. Pritisni jednu. Aj ovdje crno tu pritisni. Joj, kad? E pa, neće ti da. Da vidiš što donela. Aj poljubi je. Poljubi ga. Ajde poljubi. Daj ime, gledaj ti Ma, ne torbu hoću. ti donela. Poljubi je. Evo ovo ja. Da, ja ljubim baba Milicu. Ljubi je. I onda kisma kad mi... Pusti babo, babo vidi, daj meni da nam pravim kosu. Daj ovdje da meni da suši kosu. Daj kosu. Mora otvori baba. Poljubi je da ti otvori, aj. Poljubi je da ti otvori. Aj poljubi je. Poljubi baba Milicu, Poljubi da ti otvori. Lele, pa će navijemo kosu. Aj, poljubi baba Milicu. Poljubi bu babu. Poljubi baku. Poljubi da ti otvori. Ajde da ti otvori baka, poljubi je. Brzo, brzo, daj baba Milica, da te poljubi, daj. Ajde, to zatvori. Ajde, poljubi je da ti otvori brzo. Poljubi je da ti otvori brzo. Baba Milice, ne kupila kismice. Daj mi ovdje i čista. Ne kada. I sušimo kosu. Kako je Lele. Lele, daj meni. Čekaj sine da ti baka pokaže. A šta je? Kako? Gledaj. Evo, vidi. Sara, gledaj, Sara, Sara. vidite masu Gledaj, Niko. Evo, Sara. to za tebe. Jao, vidi, suši kosu. Sem sine. Ajde, pušti da mi duva. Ajde, Sara, ajde. Suši kosu da se zamasu. Brzo da napravimo frizuru. Jao, kakva frizura. Suši mi kosu. Jao, Sara. Zbog ove, a? Sara. Evo jedna.